موسیقی همچون پدیده مهمی بدیعی و فرهنگی در تاریخ و تمدن انسانیت جایگاهی ویژه دارد و در شناخت و معرفی صنعت و هنر ملی نقش مهم گذاشته است و می‌گذارد. شش مقام از شمول میراث ماندگار موسیقی شعری است که دوام قرنها تشکل یافت، رشد کرد و یک مکتب بزرگ موسیقی کسبی را تأسیس داد. از منابع علمی و تاریخی برمی‌آید که مقام سرایی در جریان تحولات فرهنگی در حوزه‌های هنری ورارود و ایران و هند با تازه‌کاری‌های ایجادی و اجرایی و دید و برداشت‌های پژوهشی روی صحنه آمده است و در آغاز 12 مقام بوده است. عاید به صنعت و هنر مقام سرایی در دوره‌های گوناگون تاریخی رساله‌های علمی هم تألیف شدند و نازکی‌های این هنر و صنعت والا را بر رشته تحقیق و آموزش قرار دادند. مکتب‌های زیادی مقام سرایی هم بودند و در تربیت شاگردان نقش مهمی گذاشتند. طبق سرچشمه‌های باستانی برمی‌آید که تا قرن‌های 15 16 و کمی بعدتر تا اول‌های سده 19 عاید به علم موسیقی مقام سرایی رساله‌ها اصلاً با اصول نثر تألیف می‌شدند. پژوهشگران ذکر می‌کنند که اولین دانشمندی که به مکتب نوی مقام شناسی اساس گذاشته است و در محیط حوزه‌های ایجادی و بخارا و سمرقند عاید به تحقیق موسیقی و شعر فضای دیگری علمی ایجادی و هنری را به میان آورده است نجم‌الدین کوکبی بخارایی بود. محصول ایجاد این دانشمند رساله درباره موسیقی است که برای تحقیق و تکمیل سنت‌های موسیقی و شعر نقش موثر گذاشته است. خوب اگر از آن زمان به امروز برگردیم و ببینیم که احیای شش مقام در پایه 12 مقام تاریخی دوام سالهای بعدی چی وضع داشت و به کدام پایه رسید، بها و توصیف چگونه خواهد بود. امروز که از تأسیس روز شش مقام به گونه یک سنه مهم فرهنگی 20 سال سپری می شود، چی برداشت کردیم از این میراث بزرگ صنعت ملی؟ کدام پژوهش‌های علمی انجام داده شدند؟ مکتب کسبی مقام سرایی به کدام پایه رسید و این موسیقی حرفه‌ای در مملکت و همزمان حوزه‌های هنری منطقه تا کدام سطح مورد آموزش و اجرا قرار دارد؟ آیا امروز هنرمندان و دانشمندان ما در شناخت هنری مقام سرایی پهلوهای مهم نظریوی و عملی موسیقی آموزش آن با شعر و دیگر جنبه‌های شش مقام موفق هستند؟ و من بعد برای تکمیل و رشد موسیقی شش مقام و مقام سرایی چه تدبیرها باید اندیشید؟ دانشمندی گفته است موسیقی هر ملت زبانی است که باید آموخت. پس دانشمندان ما در این مورد چه نظری دارند؟ شش مقام شاهاثر موسیقی خلق تاجیک هم خیلی در جای خالی ساخته نشده است. این از تجربه بای استادان سرد، نوازندگان، بسته‌کاران، آوازخوانان، شاعران، عالمان در یک محیط با هم همین یک نوع موسیقی سلسله‌ای به میان آمده است و برای این را درک کردن ما باید نه تنها اجرا کنیم بلکه آموزیم، علما آموزیم. امروز چی باید کنیم کنیم؟ مقصدمون اون وقت همخی بود، یک مکتبی واقعا حرفه‌ای باید تأسیس داد و همچنین هم شد. میبخشید باید بگم که ما با قله‌های خیلی بلند برآمدیم. بار نخست در تاریخ شش مقام در مجموع همه شش مقام رو ما چیکار کردیم؟ آموختیم، علما آموختیم. هم جهت پرده وزن خب میدونید چقدر عذابای خیلی زیاد بود. 12 سال دایر به این کار کردیم و بعدا آن رو اجرا کردیم، ثبت کردیم و امروز در مجموع شش مقام بار نخست در مجموع ثبت شده است و ما شنوندگان ما، شاگردان ما، استادان که کسی که کار میکند امکانیت دارد از این ثبت استفاده برد. دیروز زکک همه آن نبود. در اساس همون ثبت بار نخست آن چیزی که جناب عالی پیشوای ملت ما گفتن از همون سمتایی که اشاره کرد ما چند تا شروع اجرا کردیم. یکی از همون ثبت شش مقام در مجموع ثبت کردیم داریم. امروز کتاب شش مقام با تحریر و تفسیر نو با شرح علمی عملی آورده شده است، چاپ شده است.
و مکتبی از همه مهم مکتبی حرفه‌ای ششمخام اکادمی مقام در جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته شده است. در زمان تو استقلالیت ششمخام رو فقط میسراییدند، اجرا میکردند، جزهای ششمخام رو علاوه علاوه. این چون این ما نیست که شروع کرده بودیم فقط جزهای ششمخام رو اجرا میکردیم. هنوز در مرکزی نوا من شخصا فهمیدم که ششمخام فقط صنعت اجرا کنندگی نیست، همچون یک گویم علمی مخصوصی است که اول باید خوب آموخت، خوب درک کرد و همه اون نازکی هایی که در داخل ششمخام است همه اون رو خوب باید آموزیم و بعدا میپردازیم به درست و زیبا سراییدن اثرهای ششمخام. و فهمیدم که هنوز ما باید از علم باید برخوردار باشیم، زیرا که قریب که علم از بین رفته بوده است و ما فقط از استادان خود اثرهای ششمخام رو برای اجرا می آموختیم. در اکادمی مقام هم نقشه‌ای که گذاشته بودن، یکی از نقشه ها این هم یکی از احیای عنعنه‌های اصیل مقام سرایی به طرز اصلی، یعنی که به طرز سلسله سراییدن مقام ها بود. و در خاطرم است که وقتی استاد گفتن که روزی می شود که ما کل ششمخام رو 6 روز پی هم باید بسراییم و این برای من یک افسانه بود. گفتم که این اگر در تاریخ ششمخام قریب که نشده باشد ما چگونه از عهده این کار می برآمده باشیم. و همون تمرین و همون آموختن و خوب کارهایی که ما خیلی که استاد گفتن تا به سراییدن ششمخام اول آموختیم، همه پرده های و همه وزن ها، اصول های ششمخام را. بعدا اگر در خاطر داشته باشید ما حتی کوشش کردیم که در یک روز 2 مقام را اجرا کنیم و در حقیقت با همین فرمان تاریخی پیشوای معظم ملت یک تکان جدی داد برای رشد منبعد ششمخام در تاجیکستان و هم عالمان هم هنرمندان همه در جستجوی چگونه رشد دادن صنعت ششمخام بودند و با تأسیس اکادمی مقام در حقیقت ششمخام رشد یافت و ما با دستاوردهای خیلی زیاد نائل گشتیم. از روزی اولی که انسامبل دولتی ششمخام مقام دولتی گرفت من با کار شروع کردم. خیلی جوان بودم و اونجا استادان زیادی کار میکردن و فقط درباره زیبا اجرا کردن و یعنی که یک مفهومی بود که همین ششمخام خلق باید بها دهد، یعنی که نوابسته از اونه که تو درست میسرایی نادرست میسرایی اثر را چگونه خلق بها دهد همون قبول بود. یک مفهومی بود برای من کمترک بیگانه تر بود، یعنی که هرچی خیلی که مردم خواهد همون خیلی سراییدن. به فکرم همون اصالتی اثر ششمخام نمیمون تا با امروز اگر هر یک به همین چیز راه میداد و محض همون به آلایش تازه تا به نسل آینده رسانیدن وظیفه هر یک استادان ما بود که تا به امروز به ما آمده رسید و ما که میراثبر هستیم باید وظیفه ما هم نیز درست به نسل آینده رسانیدن. و محض همین بعد از ختم اکادمی مقام کار در انسامبل دولتی ششمخام تماما رنگ دیگر گرفت. فقط سراییدن نه، فقط نواختن نه، اجرا کردن نه و الکی از طرف راهبریت انسامبل مخصوص تخته ها برای آموختن علم عروض، آموختن اساس های ششمخام با کلی انسامبل ساعتی مخصوص جدا کرده شده بود و من کار رنگ دیگر گرفت. در حقیقت یک انسامبل مود یک مرکزی بحث سالم موسیقی شد که ما میتونستیم هر یک کس هرچند سین و سالشون یا تجربه کارشون از ما زیاد است و اون چیزی که نمیدونستن میپرسیدن یا که ما اون چیزی که نمیدونستیم میپرسیدیم و در حقیقت کار رنگ دیگر گرفت و ما رو به رشد نهادیم و امروز الکی 20 سال سپری گشت از این چیز و ما میتونیم امروز از یک کناره ایستاده نظارت به
корҳои худ агар назар андозем дар ҳақиқат хеле корҳои зиёде ба анҷом расонида шуд, аммо боз ҳам корҳои хеле зиёде боз ба анҷом расонем, зеро ки мо бояд имрӯз чуноне ки пешвои муаззами миллат дар ҳама суҳбатҳояшон мегӯянд ки ҷавонон ояндаи миллат ҳастанд ва имрӯз мо ҷавононро бояд тарбия кунем, дуруст тарбия кунем ва барои боз ҳам Шашмахомро рушд додан аллакай аз ҳамон мактабҳои миёна фикр мекунам бояд оғоз кунем мо ки то ки сину солашон то ба донишгоҳҳо расидан ақаллан Шашмахомро ба хубӣ дарк карда тавонанд. Аз Шашмахом бояд бархурдор бошанд ки дар вақти донишҷӯӣ яъне ки самтҳои дигари рушди мусиқии классикии моро ба роҳ андозанд. Академияи Махоб ин мактаб аст. Дар асоси чи аст? Дар асоси илм, дар асоси натиҷаҳои илмӣ, омӯзиши ин ё он масалан масъалаҳои муҳим, масалан мо гуфтем вазну зарбу пардаю дигар, ин чизро мо дар натиҷаҳои омӯхтан имрӯзҳо гуфта истодем ва дар робита бо танбуру доираву ва дигар. Лекин он вақт вазифа дигар доштанд ки ҳамин анъанаро дар ҳамин ҷо бояд зинда кунем ва бояд ҳамин ҷо бояд рушд ёбад ва фардо мактаб таъсис мешавад ва корҳои устодонро мо имрӯз чӣ мекунем? Идома дода истодем ва сатҳи онро баланд карда истодем. Ин маънӣ надорад ки мо устозои баъзан ҳам хеле гапҳо мешавад ки устозои хондагӣ шумо дигар хел мехонед. Вазни шеър ҳаст. Вазни шеърро хуб дарк кардан накун ва қолабҳои усул ҳаст ки дар он ҳамоҳанг аст ё ҳамоҳанг нест ё ҳиҷаҳо чӣ хел тақсим мешавад. ҳиҷа кардан ин кори шоир не, кори овозхон аст. беҳтарин донишманди вазни шеър бояд овозхон бояд бошад, барои ки кори вай шеърро ҳиҷа карда хондан аст. як фаҳмиши гӯё ки дигаре ҳам буд ки Шашмахом як чизи шахшуда аст, яъне ки чӣ хеле ба мо расидааст, чӣ хеле ки масалан бисёр ба китоб ки устодон ба шакли китоб Шашмахомро чоп карданд, бори аввал ба китоб назар накарда аз рӯи сабт кор мекарданд. сабтҳо масалан сабт кардагӣ ҳастанд, аз рӯи сабт тайёр карда мегуфтанд ҳамин чӣ гуна сароидан ҳамин тур бояд сароида шавад ва ҳамин ба ҳама фикре пайдо мешуд ки гӯё ки ин чизи шахшуда бошад ё худ догма бошад. дуруст дар ин гапатон ман ҳамон замон мегӯям, воқеан ҳам ҳамхи гап буд. дар пеш ман барнои ҳисоб кардам, мо бо ҳам кор мекардем. як рӯз ман пешниҳод кардам, кадом суруди буд, суруди нимчӯпонӣ ба фикрам буд. унҷа авҷи турк аст. ва гуфтам ки муаллимаи муҳтарам, ҳаминҷа ба авҷи турк не, авҷи зебопарӣ кунем. Не бача, ман устозо чӣ хел гуфтагӣ манам хел иҷро мекунам. ва он кас аз нигоҳи худашон дуруст буданд. барои чӣ? барои ин ки саводи мусиқӣ касбӣ, саводи махсуси мақомӣ надоштанд ва устозо шарт монданд ҳар касе ки мехонад бояд он чизе ки мо мегӯем ҳамон дигар хел нахонед. барои чӣ? барои ки савод надоштанд. барои ҳамон чӣ хел ки мо мегӯем дигар хел нахонед. лекин баъд аз оне ки зебопариро хондам, ман гуфтам ман менавозам, шумо хонед. хондан гуфти аҷиб буд аст, иха хонданам мешуда буд аст мегуфтам. ҳамин ин кори будагӣ чист, шудагӣ чист. яъне он чизе ки гуфтанд ки устозо чӣ хел гуфтанд ва мо дигар хел намехонем, ин кор ҳамон вақт лозим буд, дуруст буд, чунки он вақт мактаб набуд. унҷо мақсад дигар буд, вазифа дигар буд. ҳамин Шашмахомро зуд тарғиб додан, зуд омӯзондан, вақти омӯхтани ё додани пардаи ва чиз набуд. ана ҳамон маҳз фармони тарихие ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2000 ба имзо расонида шуд, то имрӯз дар муддати начандон кӯтоҳ, аллакай 20 сол шудааст. лекин бибинед ки баъди хатми Академияи Мақом дар чанд гӯшаву канори ҷумҳуриҳо ансамблҳои нав таъсис дода шуданд. консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саттаров низ зодаи даврони истиқлолияти кишвари азизамон аст ки имрӯз бевосита хатмкардагони Академияи Мақом дар он ҷо кору фаъолият дорем ва устодоне ки дар ҳақиқат якчанд сол дар ансамбли давлатии Шашмақом кору фаъолият доштанд. имрӯз мо аз онҳо маслиҳатҳо мепурсем, пайваста бо онҳо суҳбат мегузорем бобати Шашмақом, бобати пешравии кор, бобати савту оҳангҳое ки
яке аз ҳадафҳои асосии академияи мақом, чун устод ба ҳар як аспирант вазифадор карда буданд ки мо бояд вақте ки шашмақомро иҷро кардем, вазифаи асосии мо дар пеш аст ки мо бояд бо савту оҳангҳои нав машғул шавем, силсила асарҳои нав эҷод кунем ки фикр мекунам дар арафаи ҷашни 25-солагии истиқлолияти давлатӣ китоби тозанашри шашмақом чоп шуд ва ана ҳамун савту силсилаҳое ки аз ҷониби ҳунармандони академияи мақом коркарду таълиф карда шуд дар ин китоб ҷой дода шуданд ва боз ҳам барои ғанӣ гардонидан, боз ҳам барои шунаванда, барои ихлосманд, барои пайравон, барои донишҷӯёни консерватория, донишҷӯёни донишкадаи фарҳанг ва санъат, умуман барои ҳамон нафароне ки дар ҳақиқат мехоҳанд дар оянда фидоии шашмақом бошанд, пайрави шашмақом бошанд, меросбари шашмақом бошанд, як дари хуберо боз хоҳад кард ва фикр мекунам боз дар ояндаҳои наздик мо боз ана ҳамун савту силсилаҳои навро эҷод мекунем ба таври телевизион, ба таври радио, дар чорабиниҳо, дар консертҳо барои шунаванда расонида метавонем. омӯзиши шашмақом, фанҳое ки мо омӯхтем, махсус ин албатта аввал буд, ин зарб буд. зарб, вазни шеър ва таносуби вазни шеър бо усулҳои шашмақом, доира, танбур, пардаҳои танбур дар асоси дастаи танбур, сохтори оҳанг дар асоси дастаи танбур, ин ҳама чиз бе танбур гӯё ки нобино ҳастем мо. ҳама чи ҳам танбур, дар танбур зикр шудааст, барои ҳам устодони мо ҳамашон танбурӣ буданд. ба хотири чи ин яъне ҳама сирру асрор дар ҳамин ҷо аст, ҷавоб ба саволҳо ҳамин ҷо аст. ҳамин чизе ки мо дар академия дар асос гирифтем, омӯхтем, ҳамин чизро фаҳмо шуду, имрӯз ҳамин усул дар консерватория ҷорӣ шудааст ё не? бале, дуруст гуфтед устод. имрӯз дар консерваторияи миллии Тоҷикистон, чун консерватория боргоҳи ҳунари олии мусиқӣ аст ва бевосита аз таълим, аз ҷараёни тамоми нозикиҳои шашмақом ба донишҷӯён дарс гуфта мешавад ва ана ҳамон таҷрибае ки мо дар академияи мақом гирифтем, силсиласароӣ ҳамасола дар ҷашни рӯзи шашмақом пайваста мо ҳам аз қисмати мушкилот, ҳам аз қисмати наср ва савту амал ба таври силсила бо ҳар як омӯзгорон, шогирдон барои шунаванда пеш аз ҳама пешниҳод мекунем ва дар ҷараёни дарс пеш аз ҳама ана ҳамин тарз, ҳамин усулу ба донишҷӯён омӯзонда мешавад. боз ғайр аз ин омӯзиши соз ки чӣ хеле ки шумо гуфтед барои сароянда, барои овозхон дар ҳақиқат муҳим аст. Зарб омӯзиши соз мо аллакай дар солҳои аввал ва солҳои минбаъда якум бо усули зарб ва баъдан бо омӯзиши соз тамбур ё дутор ё сато ҳатман донишҷӯёнро бо омӯзгорон вобаста мекунем ва меомӯзанд ин чизро. доира меомӯзад? бале, масалан сароянда навозанд доира меомӯзад? бале, зарби доира махсус меомӯзанд. тамбур меомӯзанд? бале, бале, барои ин ки омӯзиши бе соз ин ҳаргиз мутахассис шуда намешавад. асосҳои мақом, фанни асосҳои мақом ҳаст ки мана бевосита исмоилов Абдурасул бо ин кор сари кор доранд ва ҳамзамон асосҳои ва арӯз дарс мегузоранд донишҷӯёни мо ки аллакай чӣ хеле ки дар боло гуфтем, ана ҳамин фармони таърихӣ бисёр як такони хуб, бисёр як нерӯи тоза бахшид ки имрӯз дар худи пойтахт сафи донишҷӯён, сафи ҳамон ихлосмандон зиёд шуда истоданд. мехоҳанд ки дар оянда идомадиҳандаи мусиқии суннатӣ ниёгон бошанд. имрӯзҳо дар ҳамин консерватория ҳамин махсусан шашмақом кафедраи сарояндагии анъанавӣ хеле рушд ёфтааст. чӣ хеле ки хуршедҷон қайд карда, ҳар сол дар ҳамин арафаи рӯзи шашмақом силсилаи як мақом куллан ҳам мушкилот, ҳам қисмати наср ва ҳам савту амал куллан силсила иҷро карда мешавад. ва баъд дар консерватория чунин дарсҳоро ба роҳ монда шудааст ки асосҳои мусиқии суннатӣ бевосита ҳамин фанро ман худам мебарам имрӯзҳо, яъне ба донишҷӯён дар бораи асосҳои мусиқии суннатӣ. бале, асосҳои мақом не, асосҳои мақом аст. ҳамин чиз асосҳои мақом. яъне асосҳои мақом дар чунки мусиқии суннатӣ ин хеле васеъ аст. бале, ва дар намедонам дар ҳамон миқдори соат шумо ҳамаша омӯхта метавонед ё не, лекин мақом худаш
خیلی وسیع، موضوع بله وسیع بله است. همین پیشتر این از روی همین وزارت معارف این برنامه تعلیمی را تصدیق می نماید. پیشتر اساسهای مقام بود و بعدا پیشنهاد کردگیان که اساسهای موسیقی سنتی است. اساسهای موسیقی سنتی لیکن مخصوصا همین فقط اساسهای مقام گذاشته می شود. چون که در اونجا اساسهای موسیقی دیگر ژانر رو من ولی ندیدم. ولی با کدوم فن مثلا ژانر فلک است. در فن چیزی محلی و چیزی اصیلی موسیقی خلق. بله من در اونجا از فن اختصاص یعنی که سرایندگی شش مقام و اینچنین آموزش ساز هم تنبور هم دوتار درس میدید. آفرین. شما در همین سرایندگی با وزن شعر اهمیت میدید وقتی که درس میدید؟ بله. یعنی چه شما شروع میکنید؟ درس دادن چه شروع میکنید؟ وقتی مثلا من آمدم از یکم کورس شاید باری نخست آمد از شش مقام بخبر شاید آوازی خوب دارد قبول کردیم. خب با نیت خوب شما از چی شروع میکنید؟ وقتی که همین شاگرد به صنفخانه وارد می شود اولین درجه ما با استعدادی او نگاه میکنیم خیلی که شما قید کردید و بعدا غزلخوانیش رو یک بار ما میسنجیم یعنی که چهل شعر را افاده‌ناک میخواند یعنی که هر یک غزل ضرب و اصول خود را دارد. قرائت کردنی شعر از همون شروع میکنیم و بعضی وقت خطاگی‌ها میشود یعنی که همون اصول هایی که هر یک غزل مثلا یا که رمل بنوشته شده باشد یا که رجز بنوشته باشد یا که هزج بنوشته باشد عموما دایره اصلی با یعنی همون خواننده دانشجو وقتی که شعر را طریق ضربی اصلی خودش شروع میکند خواندن شعرها در قالب خودش باید خوانده شود اینجا با اینجا خوانده شود. همون وقت یکمین نخستین همین قدمی دانشجو در آموزش نظم کلاسیکی موسیقی کلاسیکی همین نظم شعر است و باید داند که این قالب است و هیجا با هیجا اینخیلی تقسیم می شود. بعد همین هیجا با هیجایی که تقسیم شد همون در در موسیقی کلاسیکی هم تقسیم می شود. در برابر این استاد باز یک نویگری که در کنسرواتوری هست هر سال هر یک دانشجو در برابر آموختن سرودهایی که یا که موسیقی هایی که 5 اثر حتمی است و بعدا آموزش ساز یا که دیگر سازهای شبیه انسامبل دیگر 5 غزل در یک نیم ساله باید از خود کند و پیش از امتحان آن را یک کمیسیه مخصوصی تأسیس داده می شود و در نزد آنها این غزل ها رو باید سپارد. این غزل ها هر یک یعنی موسم نیم ساله سر شدن پیش مثلا معین می شود که مثلا کورس یک برای کورس یک 3 تا از شاعران معاصر 2 تا از کلاسیکان ما یک کار خیلی مهم رو انجام دادیم. شش مقام رو در کل آموختیم، اجرا کردیم، ثبت کردیم و کتاب چاپ کردیم. چند سپارش‌های جناب عالی پیشوای ملت ما رو که در 2000 سال گفته بودن آن رو اجرا کردیم. در برابر این در چندین مرکه‌های بین المللی آزمون‌ها اشتراک کرده صاحب جایزه‌های بین المللی مثلا جایزه بین المللی گرمی که در 60 سالی که امروز فعالیت دارد در آسیای مرکزی بار نخست ما گرفتیم و تا حال کسی به این جایزه صاحب نشده است. یعنی ببینید یکی از مقام‌های ما مقام راست طریق سلسله 74 دقیقه نایستاده اجرا کردیم اون در آنجا خیلی اعتراف شده است و قبول شده است و منم خیلی ببینید این سال 2006 بود که صاحب جایزه گشتیم. من سال در فستیوال بین المللی ترانه‌های شرق استخوان اشور و صاحب جایزه گشتم. در فستیوال سال 2009 در فستیوال عالم مقام‌ها خورشید جان صاحب جایزه گشتم. سال 2018 در
нахустин форуми санъати шашмақом байналмилалӣ шашмақом мо ансамбли академияи мақом соҳиби ҷоизаи баландтарин шоҳҷоиза гаштам. яъне ин чиз ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, ин ҳама он чизе ки сазовори ҷоиза гашта истуданд, ин маҳсули меҳнати худи ҳунармандон аст ва пояи он пояи касбӣ доранд онҳо ва мо бояд ҳамчунин кунем ки шашмақом фардо рушд ёбад. яке аз корҳои заруре ки бояд ба анҷом расонем дар самти рушди шашмақом, худи ҳамин шашмақоме ки имрӯз ҳаст, оғоз аз омӯзиши хуби амиқ чуқур омӯхта ва баъдан дар пояи ин омӯзишҳо, дар пояи ин донишҳо дар бораи рушди минбаъдаи шашмақом чӣ хеле ки гуфтед силсилаҳои нави мақомӣ ки ман навъҳои дигари мақоме эҷод кардам, бисёр хуб мешавад. баъд боз як чизро мехостам бигӯям ки сафари ҳунарӣ доштем ба Озарбойҷон, рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Озарбойҷон буд. ҳамун айни сафари мо як ҳафта ки тӯл мекашид, як ҳафта озмуни мақомхонони Озарбойҷон баргузор гашта буд. ман як чизро дида дар тааҷҷуб мондам ки ҳамагӣ 3 нафар оно ки дар мусиқии худашон 3 сози мусиқӣ истифода мебаранд бештар, дар мусиқии классикашон камонча, тор ва даф ва 3 нафар мутриб тақрибан агар дар як рӯз 50 нафар иштирокчии озмун иштирок кунанд, дар як ҳафта 350 нафар 350 нафар иштирокчиёни озмун бо ҳамовозии ҳамон 3 нафар мутриб дар озмун иштирок карданд. яъне ки то ба он дараҷа ё он 3 нафаре ки менавохтанд аллакай аз ҳама муғомҳои худ бохабар буданд, ё ки аллакай дар ҳама минтақаҳои Озарбойҷон омӯзиши мусиқии классикашон ё худ мусиқии суннатияшон дар ҳама ҷо ба як нав ба роҳ гузошта шудааст. фикр мекунам ба ҳамин чиз ҳам мо бояд аҳамият диҳем, зеро ки он ба завқи худу ба тавонои худ ё ки ба истеъдоди овозхо нигоҳ карда иҷро кардан неву, ман мегӯям ҳамун чорчӯбае ки ҳаст бояд дар куҷое ки сароида нашавад, ҳамун чиз бояд риоя карда шавад. яъне ки ҳамун базае ки ҳаст дар ҳама ҷо бояд якгуна бояд бошад. аллакай ба истеъдод нисбат ба истеъдоди худ сароидану ё ба тобишу нолаҳои хеш сароидан, ин аллакай чизи дигар аст. вақте ки мо даври шӯравӣ мо ба омӯзиши мусиқии ҷаҳонӣ гузаштем, ба дасти мо аз оринҷ меқапем гуфта мусиқӣ ҳама мо мехостем ки яъне беҳтарин виолонавоз шавему, пианонавоз шавем, композитор шавем, мусиқашинос шавем, аз мусиқии суннатии худамон дур шудем. устодони мо яъне камтар харидори ҳамин касб монда буданд, яъне ҳамхеш шуда буд. барои ҳамун онҳо Озарбойҷон имрӯз мисли Эрон пардаи худро хуб эҳсос мекунад, лекин мо тоза шурӯъ кардем, акнун шурӯъ кардем. ман бовари комил дорам ки мо ҳам мисли дигар халқҳо агар ҳозир мо шурӯъ кунем омӯзиш ва мактаб созем дар Тоҷикистон, мо метавонем баъд аз 10 сол 20 сол 30 сол мисли Озарбойҷону Эрон озод дар бораи мақомҳои худ гарзонем. ҳозир бинед, ҳозир берун бироед, агар пурсед шашмақом чандто шашта мекунед, ном гӯед, номашро намегӯяд. 6 мақомро номбар карда наметавонем. мо чӣ метавонем ин гӯем ки мероси мусиқии миллии тоҷик. лекин фикр мекунам ки тарғиби 6 мақом ҳам тавассути телевизион ва радио, ҳам тавассути маҷаллаҳову газетаҳою дигар расонаҳо бояд дар сатҳи хуб бошад ва ҳамвақта бошад. имрӯз мана дар ансамбли давлатии шашмақом, дар ансамбли шашмақомхонони Нури Хуҷанд, дар консерваторияи миллӣ дар бораи чӣ гуна иҷро кардани ин ё он мақом баҳсу мунозира аллакай нест. яъне ки дуруст ба роҳ монда шудааст. аллакай қариб ки ба фикрам дар консерваторияи миллӣ 4 мақом иҷро шуд аллакай.
ҳамин тавр аст پنجم این سال پنجم имсол панҷум мақом иҷро мешавад. ансамбли давлатии шашмақом ҳам 4 мақомро иҷро кард. ҳам мутрибони ансамбл ду мақом аз қисмати созии шашмақом мушкилот иҷро кардем ва ансамбли нури хуҷанд 5 мақомро иҷро кард. 5 мақом иҷро карданд. аз рӯи оне ки ба ман гуфтанд омодагӣ ба 6 мақом дида истодан. аллакай яке аз асосҳояш ба фикрам барои хуб дарк кардани шашмақом дар ҳақиқат куллан шашмақомро бояд дар шакли силсила иҷро кард ва баъдан ба фикрам ҳунарманд хуб дарк мекунад ки шашмақом чӣ ҳаст, сохтори шашмақом чӣ ҳаст, барои чӣ ин асар ин хел иҷро бояд шавад. ҳамин чизро ба фикрам имрӯз хуб дарк карда истодаанд ҳунармандони мо. барои рушди минбаъдаи шашмақом ва бевосита барои боз ҳам на балки дар дохили ҷумҳурии азизамон берун аз тоҷикистон низ барои ҷаҳониён барои муаррифӣ кардан пеш аз ҳама ана ҳамон нозукиҳое ки мана бобати начандон ҳамин лаҳзае ки мо фурсат доштем баҳсҳо бобати ҳамин пешрави шашмақом гуфта шуд. барои ҳар кас пеш аз ҳама барои ҳар як ҳунарманди мусиқии ҳирфаӣ пеш аз ҳама зарур аст ва боз ҳам барои тарғиби он барои муаррифии он маҳз ана ҳамин мутахассисони комил ҳунармандони асил фидоиёни ин санъати ниёгон дар телевизионҳо дар радиоҳо намоиш дода шаванд ва ана ҳамон суруду оҳангҳое ки имрӯз эҷод шуданд ва дар китоб чоп шудаанд ман фикр мекунам пайваста дар консертҳо дар чорабиниҳо боз ҳам дар ҳамин телевизиону радиоҳо намоиш дода шавад то худ мардум ба ғайр аз оне ки аз ҳунарманд бохабар мешавад ё ин ки ягон шогирд донишҷӯ бохабар мешавад бевосита мардум бояд аз ин чиз бохабар баҳраванд бояд бошанд ки дар шашмақом муддати ин 20 сол чӣ навогониҳо карда шуд. аксарият шояд аз ин чиз бехабар ҳастанд ва боз ҳам такрорам агар шавад мегӯям ки ана ҳамин маҳз дастгирии пешвои миллат буд ки мо ба ин рӯз расидем. яъне ки бинед дар ин 20 соли на чандон дароз аллакай шашмақом бо таҳрири нав рӯи чоп омад. якчанд силсилаҳое ки имрӯз эҷод кардем, заҳматҳое ки кардем, ин ҳама дастранҷи фикр мекунам бевосита ана ҳамин даврони соҳиби истиқлолии кишвари азизи мо ҳаст ва боз ҳам дар оянда барои тарғиби он ҳар як ҳунарманд сайю талош кунем. масалан дар консерваторияи миллии тоҷикистон дар ансамбли давлатии шашмақом ба номи устод фазлиддин шаҳобов, дар донишгоҳи фарҳанг ва санъати ба номи устод мирзо турсунзода, дар ансамблҳое ки имрӯз дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ кору фаъолият доранд пеш аз ҳама аз ана ҳамин сохтор банду басти шашмақом хуб омӯзонида шавад, аз худ кунанд то ин ки дар оянда барои эҷод кардан ягон муаммое пеш наояд. чӣ хеле ки устодони бузурги мо дар такя ба пардаҳои шашмақом ҳамчунон суруду оҳангҳое тавлид карданд ки то имрӯз дар тамоми чорабиниҳо аз ин пурсон мешаванд, бевосита худи мардум пурсон мешаванд ва фикр мекунам он коре ки мо боз ҳам барои тарғибу ташвиқ барои пешравии шашмақом карда метавонем мисли ана ҳамон оҳангҳову сурудҳои ҷовидонаи устодони гузашта эҷод кунем, таълиф кунем ва барои мардуму шунаванда пешниҳод кунем. имрӯз як марҳилае расидааст, як замоне аст ки мо бояд ҳамаи ҳунармандон ки бо шашмақом сару кор мекунем бояд муттаҳид шуда дар ҳақиқат як маркази махсуси шашмақом бояд бошад. барои он ки фикр мекунам дар вақти эҷод дар вақти корҳои эҷодӣ як назорат ҳам бояд бошад. назоратро кӣ мекунад? назоратро ҳамун марказ мекунад. яъне назорати эҷодӣ, назорати эҷодӣ, дуруст, кӯмак албатта. барои он ки агар ҳар ҳунарманд ба гӯем ба ҳаволаи худаш агар гузоред, ҳар ҳунарманд ҳар чӣ ки мехоҳад эҷод мекунад. барои ҳамин як назорати эҷодӣ бояд аз ҷониби олимон, устодон бояд карда шавад ҳатман ва барои ин албатта як маркази шашмақом бояд бошад ва марказ ки шуд аллакай мактаб ҳам мешавад ва академия ҳам сохта мешавад, театр ҳам, осорхона ҳам, ҳамаш дар назди ҳамин марказ аллакай ҳама он орзуҳои дигаре ки дорем ҷомеа амал мепӯшад ва фикр мекунам боиси ифтихор ҳам мешавад ки мо соҳиби шашмақом ҳастем ва бояд шашмақомро аввалан мо бояд рушд диҳем
اولا ما باید صاحبی کنیم و امروز از طرف پیشوای معظم ملت شرایط ها مهیا شده است، همه شرایط هست، فقط یک مرکزی نمیرسد که اگر همین مرکز هم تاسیس داده شود فکر میکنم خیلی برای رشد ششمقام سهم ارزنده میگذارد. امروز ما در تمام یعنی 20 سالی که شده است ما با سری بلند میتونیم بگیم که ما دست خوشحالی نداریم، ما که خیلی کارهای خوب به انجام رسوندیم و ما آماده هستیم این بعد هم کارهای خیلی نظررس رو برای رشد و نموی این صنعت گذاریم. این یکی از آنها، این البته اگر مؤسسه مخصوصی می بود مرکزی ششمقام چون که از جمشید گفتم هر کسی که هر چی خواهد نمیکند و با آنها یاردم میکنیم میفهمونیم. یعنی باید کارها وابسته با آنها با همه مؤسسه‌های فرهنگی و هنری تعلیمی یک جای کار کرد. برای ما فقط یک مرکز نمیرسد. باوری کامل دارم که این خیلی مؤسسه هم انشاءالله فردا تأسیس می‌یابد و ما میتونیم دیگر مقصدهایی که داریم، وظیفه‌هایی که ما در پیش همه ما هنرمندان هست آن را با سری بلند اجرا کنیم.